pense que nous sommes un club professionnel. Le technique, le responsable technique, c'est l'entraîneur. On va on propose pour l'entraîneur, c'est à l'entraîneur de décider. On a dit oui parce que nous avons les supporters, ça, la direction, بشكل ادنى les résultats. Donc, nous avons la pression et l'entraîneur, les résultats. On ne peut pas lui obliger. اويد لو ريزلتا داكي تقرر تلعب واقي داكي راني لونترينور سنخلق هذا الريزلتا على سنين قدنا واجو داكي جو بونس كو لو ميو بلاسي لو تكنيك سي لونترينور سي لونترينور دو ديسيدي كينيا يتشي كينيا من غاس الاستاد ديك جديده ديالي هذا الصواب يبس هذاك فون لي طرافو. Parce que depuis mon arrivée, ils n'arrêtent pas d'annoncer chaque 6 mois des nouveaux ministres de la Jeunesse et des Sports, dans 6 mois, dans une année, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est le flou total. On a les malins, on ne sait même pas est-ce que le stade de guerre, existait. Je pense que bien sûr que le symbole. La GSK c'est un symbole, Ma'toub c'est un symbole. Le public de la GSK il a opté pour le nom Ma'toub Lounes. Inch'Allah, on va imposer le nom de Ma'toub Lounes. Il y a l'ism le stadagien Tizi-Ouzou, parce que mais ça va d'Ikfa. Non, je pense que je ne fais pas de la politique, je suis apolitique. Au contraire, je pense que ماشي العرب ديجا في هذا الجزء سقميها صدقونا تناغنا في التقبيلي تسيقيا مثلا لا كوب عرب ديني لا كوب عرب ديجا لي با ريكوني par la FIFA et غير la coupe arabe qui suis pas un arabe. Nous ne sommes pas des arabes. Voilà, nous sommes des Algériens, mais nous ne sommes pas des Arabes. C'est mon point de vue. Tant que je suis le président de la GSK, jamais je vais jouer la Coupe arabe. Nous sommes en contact, ça fait 3 mois qu'on est en négociation déjà avec le Mathias Novak. Mathias Novak, c'est un entraîneur, c'est un formateur, il est connu mondialement parce qu'il a travaillé un peu partout dans le monde, au Brésil, surtout dernièrement, il a délivré Bayern de Munich, tout ça. Ils nous ont contactés, on a toujours en contact, on a justement déposé le quad, DSU Sénégal. ديال السناقي باش كنا المسلايه ديالها شو لا كاليتي الجوارين ساعه شو لا فورماسيون نزمر نخدم داك اللي تموتنا بغينا يجينا من بعد اون افونسي يدرس ديال شو لي زانفراستركتور بوبليك نكني نخص مليح لي زانفراستركتور مي ومنن بلي كي لا كاليتي يا دي بيبيت داك ديال الجزائر هذا السن بغانا هذا السن نخدم من يدنا اون كولابوراسيون ان بارتناريا ما الا نساوض نسفهم يدس لأن جانا نافونسير أنه غانا نمسلايو كذا وكذا يتعنى تمثلت ديال لا فورماسيون الكلوب باسكو واقيها مثلا ما تكشم سور لو فيسبوك تفهم بليك ستا فورماتور يخدم ديال بايرن اي فوالا ماتياس نوفاك تيتجوز انا دوالين بليك شويه ديجا يخدم يهضر ديجا ابلا جي اس كا بغانا نروح نخدم ديال لا جي اس كا ماشي كان واحد بس تروح عندي 3 سنين قلنا اون نيغوسياسيون باش كنا نصاوب ان شاء الله نصاوب هدف لان ذاك لي مويان لي زافاستركتور خصنا مليح هدف بليك لاق باش تخدم باش تفورم هذا نصاوب كمان ان مينيموم دو مويان كنا on essaie en collaboration avec récupérer le stade de Khadda, le stade Tamda, le stade Tizi Rached باش كني هذه لي ليسباس هذه لين
les stades, on peut former bien sûr les joueurs, les jeunes joueurs.